Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin laisnem gajing syak pentot haka klam COVID-19 ke Meghalaya Football Association kalawan syakmat ban penbenapat bahkan sedang no ya ke Meghalaya State League nega MSL kebalai naduk ke santrik ubenai Jemang mentau snem. Ya kini ke lempung un penlong haki sound lagi jaka kata haslong tura jowai bat hamau kerbat karbaya gajing ikun final un penlong haka nong ba shlong. Hagani ke lempung kiladan hadu arfu sandali ki kinhon ki banya shimpenta ni ki senjuk ya lek kai ba pher ki balapnya so syaka MFA. Kajing play ya ke lempung kan long haka santri kubna Jemang arjar arpulai ha jawai ha ka baka Rangda Jit United Football Club kanya kun persya ya ka Nyawasa Football Club. Kat kum gajinya tho da tournament director jong ke MSL uba badru kum treasurer ke MFA uba Wanshan Bor Kharkrang laong ba kalado ha gani lempung kan yo ya ka song pisa ka ba sanlak tingka kat ba kinhon ka bawan baar kan yo lailak tingka kumban supen ken mau ka shlong lajong kala yo ban khur ya ka nam lado ha ka MSL jong snem arjar khat khandai hadin makalala ban penlim no ya ka Rangda Jit United lingba ka tiebreaker dan laikol non na kaliang jong na tournament director jong ka MSL arjar arpulai Peniho Syara dia ngadi Wanshan Bor Kharkrang belum treasurer jongka Meghalaya Football Association aku juga poru napet daya ke referee development, coaches development, but ke grassroots development program jongka MFA. Di kini ke Meghalaya State League kam daya ke ke Batumai, andre ke nila ada pelong lah RC ni ke, ni nak ada pada jongka jingwan ke kelam COVID tinggi lah persengi ke Arsenal. Mata pering lah ayok bangin ya penyai bang ikan ika MSL te hakaba ayungan pensyai shwa ba kini ka MSL ngatrai miladon ka press conference rum jepsam ngihi ban pentip bangin yok persang no henry hakajing pentip pra ka All India Football Federation ya ka schedule jo ka Santosh Trophy tingila ngirungi hap ya ben jalan no ka jing sang jong ka MSL rei kajing temu belong hau November man perkut pada hau Desember rei namar ba ka state team jungi pada ka hablila ka so rusa pada hau Desember pada ya qualifying round jong Santosh Trophy te ngiru ngi la hapia persangian aswa ya kajing temu ban pen ila ka ya ni MSL te kum piati bru barahi lembak patai khubor ba ka state team jungi mde tambah ka pendap tanya qualifying round rei ka qualifier hadu ka final round ro bat baga poi punya man top ke grup bahkan poi pada punya semi final final pressure do siapa Saudi Arabia di negara jung ke negara tu hi ba ngiru im simla bangin sim garai bangin pensang no ke MSL te kawan no election te menta pada bala komisi no la kluj por te ni la kum ka executive committee jung ke MFA ki la ya rai ba kan sang no ni ka MSL pat hakajing ya beliau jumut bar kajing ya ajemul lang barokhot te ngila ya penbek kan sedang hak santrik u benai mi arjar arpulai te ka inaugural match kan long po juai pat kawai rungan ongi pi ba kum bakal ajulong hini ke MSL bangi pia iki ha South League zone ka Jainta Hill zone kan host ka juai nomor ba kambiang kamaran tu kadon ka artificial turf bagi biangki gallery dressing room nang ta pada ka west zone pada tu kan host ka Mokrwat nomor ba kambiang kamaran tu te Shagaru Hills menta Shikenti kan host ka Tura bat ni ka Ribhoi bat ka East Castle zone pada kan host ka SSA ni hapo Shillong te kan dia ka siang benikong bakan no hapo Shillong kini kibi edition ka benikong ba ka baar simla long kanu ka game MSL apa Shillong ki team ki ba la qualify ngan puli kumni harum ka Molai Sports Club ka Nyawasa United Pending Ray Chipokre Football Club Jintru Rambai Yaupan Singh ka Mountain Warima Youth Club Sing Samla Light Ring Au Mulat United Riangdo Youth Sports and Cultural Association, Wasa FC,
Umkse SC, Sen Penbahalang SC, Seven United Sports Social and Cultural Club, Atong Matrik FC, Langsning SC, Rangdajet FC, Lumdingan SC, Kli Mauli Youth Club, Umrit SC, Lathlabo SC, Shillong Lajong SC, FC, Selsala Sports Association, Barka Youth Club, Pendeng Karong. Te kini ki mentas ganti kidon arfuitli ki affiliated associations barka neka MFA. Te nakadaw ba kila kam ya sakmat ko kompanya jungka league te ngila play extra breki slot pre South League pre nam taki team breki belum baar breki association breki ba kambiang. Te mentas ganti kidon hadu arfsantli ki team ki ban participate ya neka MSL ki ba qualify. Te kumbakalong hi ba kini ki association ki pendap ya league ba nakaliang juga sarkar Meghalaya jungi lembaga Directorate of Sports and Youth Affairs kala bay pisaringkan namta kane ka MSL hakaba kane ka jing bay pisar jungki kamdei ba penyak tanya ka MSL ndrei kan longru ka sibentan nakaba yarap dai ki club bagi association ki ba idon bentah ka jing ilakai football ha unik senam tiki association ki ba pendap ya league kin yo ya ka subsidy ka ba arlak ki club bre ki ba qualify bre ki ba long champion bre jong ka league bila ka association kin yo mar silak te kini ki host bre kum ya batai pi mene ku ba long ka juai nata ka mokrwat ka tura ba ka Shillong ka turu kan yo hi kandiat kun sai ka jingerap nakane ka bisa baka ai ka sarkar jungi yaki baki host yakane ka MSL te ka league match kan sang do Andrew Tarik nomor baka first ka inaugural match kan long hajuai te nang ta pre ki wiwi ki game pre kan sang pre sajan pre ki wiwi ki benta joka state jungi te ndala de pre ni ki league pre ka semi final pat kan long home and away te kumang abatai phi mene ba namar ba ka zone cha juai kin de bi team hi bre na than jan tia ba na ta bre than ju best break jo ki kan no hapo mokrot te spo garu bre do hul garu hills bre kan no be hapo tura batang ya ka Shillong bre kan host bre gari bhoi bat ya ka Shillong te namar ba la phia ani rukom to takamot ka turu ngin sadon bre ka jingya khalai nu se bre ngimnum ong lupa menta ba kanya kendo ka zone juai ba kamo korwat ka Shillong pre ba katura te ndakla pois jan bakut dung kanika league matches te semi final ro ngin draw no deki draw of lots kanang ba kin suthu ba ka team ka bajok na juai kan poili la ka chano ka team bajok na Shillong kan poili la ka chano ka team bajok na korwat kan poili la ka chano ba ka team na potura kan poili la ka chano tambakani bre kan long bre home and away te home and away cuba mata na po Shillong ka ngat sport tura te kini tura na tura pre ha wani lakai ni pat te ya ka final pre ru ngi thmu pre bakan kut pre ha tu ka tio bani kong jun trai ngi pu na makla new trick ya ka final te kan long Shillong te ka prize money pre namta ka team ka bojop pre final pre ka long sanlat bat ka ya ki barem pre kin yo lailak te ka mot ka team ka bopoi final temut ka la tikana bi banyo sanlak namar ka ayo lupa arlak silak haba ya ka initial round silak ha semi final war lailak pra ka ab lupa la phirem ni phijok la kala ab lupa lailak tiga tim pra ka bajok pra ta kamut mtagi nyolak kanyo mingi ka don ka tu ka jing ya kam si yang juki hi ba kam ya bet kam ya yu re lembaga sub committee ba ka executive committee kala bencet ki katukan ki member juga MFA bikin dek banyak penbet te lembaga tu jing penbet te ki la yo banyak thung bre ki nong kit kam ki bathamai te nala na rei ka Shillong no pra ba namar ba ki khamla ban pendap ya league khamla ban organize ka league la so organize ka tournament kanang ba mungkin yo benta te nakalian juga MFA kala ailat ki bikin nyela kai ka playoff te katu jing la kai playoff pre ka ba job ya katu ka tournament juga football tournament ba organize ka reward
kila habila kai percaya ka lejong namar ka lejong ka deka 4 team ka ba qualify na po SSC te ka 4 team ra de habila kai ka playoff te lembaga tu ka playoff ko yorung ka lejong andre compare kata namar ba nakaleng jong ka reward ra kiti khna ra ka yo ban simbenta at least ka playoff te wadang ni pada ngi kini no kit kam thamai ra jong ka reward ra kila ya simkhia ba hagus number 1 ba kin mentau snam hi ba ka league ro kan ya kumba la pan be hi da ka MFA